Litial re anakuan. Listolbal utlixnawal xsalisan tilhu nokoxkechix tawal ru lixrahom di Dios chirix lixtenamit uchan ru lixtialalil rex loqoninkil. Sa xsolbal lisan tilhu utzilbal xsa nakak'eretal nakaanjun lihu linaxch'olob rib xjones. Tenaw litial utlitial taachap'an qere. Tenaw litial utlitial taachap'an qere. Tenaw litial utlitial taachap'an qere. Salakulbal salihak'anjela' litial re anaqkuan. Churuli junkamukain akutosh kotzbalakwe jun ak esilal yoqoche atinak chirish liloqonink. Hokan tzaqal. Kwan jun klikok patzok akotaw shaqabankil joqakwera qatel itzolokain. Lishben patzok nasche ani tento taqaloqoni. Lishka patzok Aut naqtento taqaloqoni. Li rosh patzok nasche ani atqeb lite loqonink. Utli ka patzok nasche qech hokain. Hoqena ushmank liloqonink. Utli ro patzok nasche qech hokain chanru tento to loqonink. Yoqoq kichi atinak chirish li plet kwang chirish liloqonink. Naqikaritan kwang kwib li kwang kilal li nekerataw liloqonink. Yoqoq kichi atinak chirish hain. Hokan kahkwi. Kwan loqonink limon konash amtari brikinisan tilhu. Yoqoq kichi nale bankil chanru maus honakinka us shloqoninkile bru eblichaim. Shloqoninkile bru lik areru lik ischop desili Dios. Hokan kahkwi maus shloqoninkile li poyenam li queen li ishq. Hokan kahkwi yoqochi atinak chirish maus naqtqaloqoniye bebli ángeles. Hokan kahkwi maus shloqoninkile li halambu li pechbil Dios li jibamil Dios. Chirisha in yoqochi atinak salit solokain. Hokan aqsalak ulbal kauresila santilhu utzahun komunil yoqochi shtikibankil. Barkunen katauman shulu hunkamukaqlaku ilubal ut qatikiblit solokain erkin juntihok. Totihok. Atqa Dios li kuankatsa la kojaribal salisantin chosha kuankat qikinarin rikila santin musiq bantiosha kuen naqnankwa echi nalibah kunkamoksa la kuatin chirulihona lain. Bantiosha kwerikin di simatan relakualal li Cristo Jesús li kishchechi irishuam honchiriul selekaba. Lina hunahink qeanak kuansa hun Tzolokat ka Dios, rikini santi musiqa. Osobte siebre ka común barkuan kep chi abink, barkuan kep chi qilbal, salit tzoloka inat ka Dios. Bantio siya kwenak ng kwa ko osobte sirgina kwa tin sa shkabala ko lali Jesus so kang tasyak. Amen. Hogamik to tiklak rikini ben patsok shkakejak sa shtiklahik. Ani tento takalokoni. Utay na ko tao shakabankidyo kakwe, horak nasir santil hu. Salis Evangelio el Mateo capítulo 4 versículo 10 nakataw jun kamok li Jesucristo kuank chirish li 40 días re ayuno li kishbano li Cristo Jesús kuank chak salichak ichoch utarin kikulak lahtachis chalbal rish li kakwa Jesucristo otika kakwe naksaliho nalaan li kakwa Jesucristo kisumen tzibambil bar tzibambil salisantilhu jun jonal kikulak lahtza utkishakab chiru li Cristo Jesús naktentot kuiqibrib chiru Kishtia lahtzare li Jesús kuiqi bahakwib chiku. Utinki hakwe chishunil hain. Habanani Jesús kichakoksa li versículo 10 utkishtiere. Elen chiku atahtza. Shpana hoka intzibam il salisantilhu. Alikakwa la Dios ta lo oniru utka ahkwi chiru haan tatpabank. Hoka na konashti lisantilhu ka ahkwi li Dios ta lo oniru. Utka ahkwi chiru haan tento topabank. Aunak tento takalokon ni Dios. Aunak li Jesus kische kakwi li Dios takalokoniru. Aunak tento takalokon ni Dios. Anakwan lekawahuan sa hunchikre blishul kistiba kaba imbil Apocalipsis nakatauli sumenkili patsokain. Salihu Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nascheche chihokain. Akulu at kakwa at kadios. Shkulbal la animal, la lokal, ud lokonink, ud kwankilal. Shpanak la at, kat yopte sinkre chish hunil.
Li rahom, aún nak tento takal onili Dios, aún nak li Jesús ki sumelah tsa, inka tinkwip chaku, kahkwi chiruli Dios tinkwip, kahkwi haan tin loqoniru, kahkwi haan tin pabre. Awut, ring sa lihu Apocalipsis na cheke. Shpanak la at katyop te sinkrechish hunil. Halak tyop te sinel, halak tyop te sinel ke. Li Dios. Rikin la akwahom, ke tyop te sik utkwan ke chik anak kwan. Hunre birahbalk aunak tentot kalokoni li Dios shbanakaan lach tyop te sinel. Anakwan li roshpats okli nam kotosh kotsbalakwe. Aniat keb li tentot te lokonink. Mahunch utah kwi li te lokonink. Kwi po shibah kwi li poyenam narunik ke lokonink. Karunas chel li ratin ni Dios chirishain. Utli kawa salmista nashkots keli esilal hain. Salihu Salmos 150, regreta natlihu Salmos sarrosojik relihu hain digistibali salmista David ut hebli komonchik ketzibak salihu Salmos nascheke aniat kebli tentote lokoning ut nashakabli esil chihokain sali versículo 6 nascheke chihokain. Chishunil li kwangshtuam chishnimaksh kaba li kakwa. Aleluya chanekwa salmista David arin. Aniat kepe, chishunil li kwangshtuam. Chishunil li kwangshtuam. Kwanajuam, kwaninjuam, yo. Chishlokonik, shkaba li kakwa. Aleluya, chanaknasche, li salmista David, arin, reshkepa li kabokbanak la otento, to lokonink. Okanak la atudlain, okbilo, renakahunahiki, chishlokoninkil li Dios. Okanko chiknaschik salihu Salmos 148, versículo 1. Nashakap kechi hokain. Chenimaru li kakwa toh sachosha, chenimaru li kakwa toh takek. Okan sakanasche, mukwakwiarinta sashbeni ruchichoch. Honasche, sachosha, ebli ángeles li kwanke sachosha. Toh takek, chishunilep, lichop te siom li Dios, tento te shlokoni li kil Dios. Li patzok, un chik, li kauresim il chokke, nasche, chiru hokial honal, narunan ko lokonin. Ut salihu Salmos capítulo 96, versículo 2, nasche kenak, chiru hokial honal la o narunan ko lokonin. Naknakatsakeu, inganin nauk arulish penak angel ang kabano. Naknakat ekuk, arulak angel. Nakuangkat sa si tokilikutan, arulin ang kabano. Haban lihu Salmos 96, ut versículo 2, nashkeke li kabokbal jihokain. Pichang kestas kaba li kakwa. Chek yakslok al lishkaba. Chepuktesi resil lishkolom rahlal kutan. Chanak na siya ka. Rahlal kutan. Shlokoninkili Dios, mukokaktakwi sa lishben, sa lishkap, sa lirosh, sa lishkain ka. Rahlal kutan. Shba nakalak sinel. Habanan, salirati ni Dios, kwan hulikutan, shakapambil, parkuichish hunilish tenamit, nash hunahirib, reshlok oninkil lishkaba. Nash chutubrib, reshnimankil lishkaba li Dios. Utsalihu, Éxodo, capítulo 20, versículo 8, nashakapke, hultikakakwe, li sábado, renakta santo bresi. Karuh naktaka santo bresi, resh hachbal hunho na renakla ot kahunahiki resh lo oninkil lika Dios. Toshik chik sali ropatzok, nascheke chihokain, chanru lilo onink. Shbanak chokhela o, narurah nimbanu horah linka ush, horah nakwahkwiblain. Habanan, lirati ni Dios manas chakrapi, chanru naktento to lo onink. Chanru tento timbanu. Aru tento timbanu. Lihu Juan capítulo 4 ut versículo 23 nashakapke hunch tiklahik li lokonink. Hunch sheil chanrunak tento to lokonink. Ut nasheke lihu Juan capítulo 4 versículo 24. Abandi versículo 23 nasche. Abanan chal kresh eil. Nak ebli tsakal lokoninel eblin ke lokonin metyal. Tesh lokoniru li chukwabeh sa musik chanakishcheli Jesus arin. Sa musik tento to lokonink. Chanchigru, utrikin litial. Lisantin musik hatin raro kil nangkosh peresichis lo oninkili Dios. Litial, parkwan litial haan lisantilhu. Lisantilhu an sheil areru litento takabanu la osa lihonal naknko lo onink. Shba nakhokain narah litukwabeh nak ta lo oninkru. Sa musik
utrik inityal. Uli versículo 24 nasche, li Dios a musiqeh, uteblinen ke loqonin, tento te loqonin rikin musiqeh utrikin lityal. Chanu tento to loqonin, rikin musiqeh utrikin tyal. Kahkwili Dios narunak yok ke lekach hokain sa musiqeh utrikin ityal. Haan li shakabamil arin chokke, renak patsos loqonin kilish banak li Jesus kische, hana ili na ulak chiru li tukwabeh. Naktalo onin kru chihokwe chanakish je li Cristo Jesus. Quit nankakwataush lo onin kili Dios tento naktabanu chichabil. Hoka ang tsakal. Tento naktabanu chichabil dish lo onin kil liqa Dios. Mukotakataklata takip kahunes. Hawa nang kwash kotspala kwehkwi na kwa kumplet chidish li lo onin. Kwan kilali jo kep chistyalbal rueb. Hunarach naktaloqoni ut hunasjehakwe kim chinaloqoniq. Hokang tsaka. Salihu Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Kwan sheil linaleba ini jokin jisheba lanakwan. Ki kwan hunim la plet salichosha. Ki kwan hun tialok salichosha. Najaba simang shkaba lah Miguel uteblish ángeles. Najaba simang shkaba lah tsa uteblish ángeles. Sa shtiglahik chakchish hunil sa chosha ki kwan hunim la pelet. Li pleta in que ya las Miguel utis ángeles, las tsa utis ángeles. Utarin kitiklali pletain. Abanan, nakanaw naksashtiklahik chakchish junil, jonak na shakablihu Isaías capítulo 14, versículo 12, las tsa kirataulish koharibali Dios. Shpahnakli Dios na shkuli lok onink. Ut las tsa kiratawahkwi nakilok oniman krahakwi ruhaan. Abanan nakanaw, nakahkwili Dios tentota kalok oniru, shpanaka alah choptesinel. Haan kijibang krechish hunil. Habanan hun lischoptesiom mukotrukta tratau liloqonink na kekrelach choptesinel. Habanan lischoptesiom in kirataw liloqonin kain ut kirataw chunlak sa shkoharibali Dios. Ut salihona laan kitikla huniplet. Habanan li Dios in akish tikibli plet. Ke okchish pletin kilrishlish na ahli Dios. Alach tsaki ba nunkre. Kanak li versículo 7 nascheke, toch nakitiklak huli nimla tialok sa chosha, lah Miguel rochbene blish ángel, que schals metzeurin li nimla kanti, que tialokah kui ebli nimla shul rochbene blish ángel. Und die versículo 8 nascheke, naking achikitaw mangchas na ahlach tsale. Habanan hunelik hirataw li loqonink. Lah Miguel, sa kalanchikatin, Narachebal ani holi Dios. Ut ani holi Dios kahkwili Jesus. Las Miguel a anjun lish reb lish kabaeb li Cristo Jesus. Hokanak. Las Miguel arin salihu Apocalipsis 12. Yo chiatinak chirish li Jesus. Atin raro ki lachtsa kiratau lish koharibali Dios. Kiratau nak kilok oniman krush baneb li ángeles. Utarin sa shbeni ruchi George. Doch juakwi chi ratawinkil nak takalok oni nak takakwikip chiru. Holtika kwe nak skatikip chak. Kis patsreli Jesus kwikip hakwip chikutin kia kwe chish hunilain. Ut karuki sumek shbang. Karuki sumek shbani Cristo Jesus. Kahkwili Dios takalok oni. Ut kahkwi haan tento nak takapap chanak kischeli Cristo Jesus. Hokan. Nakwatawa huish kotzbalakwe nak sa li hu Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, versículos 2 y 17, na shakapchiku, chakalakwe aku nakachoptesik. Nim li tak kiexashbeli angelain. Habanan, kirek arib nak. Hual nim li angel kiexashben, kirek arib nak lok chikruah kui nakta lok oniman kruhaan. Dijo Isaías, Isaías capítulo 14, versículo 12, toxali 14, kische tinchiblin koharibal, toxashpenish koharibali Dios, tojaran tinchibli kuelain. ¿Qué tal? Kiratau shmushbal chihunah kualish kwankili Dios. Kiratau shkusinkil salish koharibali Dios, ut kohlaka an salishben. Utarin salishben y ruchi chochain, yochi sikbal chan runak la ohkwi, inkachet kalokoni Dios, ut kalokoni ruhaan. Hokischal rish li Cristo Jesús alichakicho chirish li 40 días de ayuno li kishban li kakwa Jesucristo. ¿Qué tal? Li Jesús hunelik kisumenk tsi bambil sa lisantilhu. Chan runiko sumen la o chirish li naleba inre li loonink. Tsi bambil. Hokandak tento hunelik akwito sumenk. Shpa nakanakwan nakotaush kotsbalakwe nalepep li inka chabilep
reroxinkil sali loqonink. Nakutaw siya balakwe. Sali kakwanghik. Kwampo yenam nike ulak chirush loqoninkil li chaim. Nike ulak chirush loqoninkil li xioptesiom li Dios. Utma loqain arunas cheli ratini Dios chirish loqoninkil li chaim. Li saqe, li po. Utkachi creeru li xioptesiom li Dios. Li Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Versículos 3 ut 5 nas cheque chihokain. Mare kwan kunak kwing malah ishq sa ebli tenamit. Tishke a kweli kakwa la Dios. Li tishbanu li inka nakulak chiru li kakwa. Tishket li sumkwang. Li versículo 3 nas cheque. Tishlo onirue li halanil Dios. Utishkuqib rib chirueb atyal ma chiruli saqe ma chiruli po malah chirueb li chaim uchiho ka antishqet rib chiru linchaqrab keretal li Dios arin salihu de Deuteronomio giche kwan kunak sa la atyang li tishlo oniru li saqe li tishlo oniru li po li tishlo oniru li chaim di versículo 5 nas cheque chihokai Tahakwisi chirish li tenamit, li kwink malah li ishkaan, li shemakop, mak, shloqoninkili chaim, shloqoninkili saqe, shloqoninkili po, shloqoninkili chujunili xioptesiom li Dios, jonak nasherin li shemakop chan, mak, inkadawlak chiru li Dios aan. Utarin li chakrab li kikegre lah Moisés, rep chak salihona laan, ta teniep chipek tohretal te kamk. Haish tohbarilish li mak. Anak kwan, kuityal, kwan po yenam, nikelokonin, halanil Dios, nikeslokonil chaim, nikeslokonil saqe, nikeslokonil po, kachik reru, lixioptesiom li Dios, ikachik niketenimang chipek, abanan toksaroso hikep likutan, kwahun rakbal atin sa shbene, mukula otachik, li Dios. Haanchik tarakwak atin sa shbene. Abanan ain inka na ulak chiru li Dios, uta injun rebli banuom, li inka us banunkil re li lokonink. Sa tiempo li kwa Pablo kistibah kui salihu Romanos capítulo 1 chirish li loqonink chaim chirish li loqonink saqe chirish li loqonink po okainas che salihu Romanos capítulo 1 ut versículo 23 nashaqap li esilal chi hokain li versículo 23 nas cheque Ut keshal shnimal shlokal li Dios inka nalach na osok rikin shalam kwing na osok. Karu keshbano. Keshal li looning li keskeri li Dios jalresh looning kil kwing. Li na osok rikin shalam ueb li shikan el shul li shul kai bebrok ut li nenkesh hukukiri chiru choj. Li kwing kunalik na ulak chiru looning. Habanan le kwa Pablo kische se shalish lo oninkiru li Dios ninkesh lo oniru li shuli ninkesh hukukirib ninkesh lo oniru li shuli kaibe brok ninkesh lo oniru la shik anel shul uta in hoshchili hu Deuteronomio ho yosha kabankili kwa Pablo arin sali hu Romanos inka na ulak chiru li Dios hokang tsakal li versículo 25 nas cheku chikheche hokain ebhaan ke halo kreli tsakal Dios rikin li tikti ut a chiklik areru tioptesimbil keshnimaru ut keshlo onicho rekaj lah tioptesinel li usilatinambil chik hunelik ekutan hokaang tashak chanak na sele apostol Pablo a in a lokru atinaru kil ut inka us panung kil kachikreru Nabanu mang sa shbenaru chijoja in shlokonin kilebru li kwing. Shlokonin kilebru li ishq. Kwan hun honal salisanti luhu li nakotaw shkots balakwe. Barkwi nakataw. Li poyenam. Shlokonin kilru li poyenam. Salihu Hechos capítulo 10, versículo 25 ut 26. Kwan hun honal barkwi nakataw kwi apostol Pedro. Naschechi hokaini versículo 25. Ud naktyo chi oklach Pedro, ki el chaklach Cornelio chiskulbal,
ut kishkutri chirok, kishhupubrib chiru. El versículo 26, aban las Pedro, kishkwaclesi, kwaklinchan re, shpanak chalquinquin ahqui. Ani las Cornelio. Las Pedro, kiko ochirulenkil sarochoch las Cornelio, shpanch taklisantil musiquej. Las Cornelio, hanjun las ángel chiru Roma, abanana shpabri Dios. Habanak Kiril rulas Pedro, las Cornelio chanarinsa el versículo 25, kishkutri chirok las Pedro, kishhupubri chirulas Pedro. Las Pedro ma kishkuli lo oninkli kikegresh ba las Cornelio, kishere kwaklin. Shbanak chalquinquin kahquik. Aunak las Pedro kishihukain. Nashnaw las Pedro, nakmokotrukta naklo oniman kruhaan. Las Pedro, hochabish discípulo, hochabish apóstol y Dios, nashnaw nakahquili Dios, tentos lo oninkilru. Ogana kishere las Cornelio, kwaklin. Mkotrukta naktab anuan. Sakalan chikatin, lok oniru li Dios. Likahqui ángel ru, shlok oninkilru. Salihu Hechos, capítulo 14, nakatawchik junjonal. Arin, barqui, kerataur jahqui shlok oninkilebru li apóstoles. Li versículo 8 naschege chihokain. Kohko, aran junquink siklirok. Utiek chalenchak sa shtolahik, ma junkwa. Bejenak. Yo chi rabinkil las Pedro, chi atinak. Las Pablo, kishka yahaan. Kishkere tal nak kwang spab al reik irtasink. Ut kishkere chikau shtiab lishkush. Shakaba kwib chitik sa shpeneb la kwok. Utaan akta piskok. Ut ki ok chibek. Nak eblipoyenam keril. Likishbahanu las Pablo. Keshapre chischebal sarati no valeb heblach. Lika onika. Shekup echak li Dios sakatyank hoeb liquink. Utlah Bernabé, keshk echo ah Zeus. Utlah Pablo, keshk echo ah Hermes. Shpanak na oksikre li atin haanchan. Keretal. Yashpan li sachbalch olech sachkabali Dios kishbanulah Pablo. Keshakapach chok Dios aranza li najehaan. Lika onika. Utlish kaba eb keke, shkaba eb lish Diosep aran lika onika. Las Zeus utlah Hermes. Habanana kotaushkots balakwe. Chanru kirake li esilalain. Arukish bahanu li apóstol Pablo, chirishnak kerajrach lo oninkilebru. Li versículo 13 nasche. Las tigre rochoch las Zeus, li kwang chireli tenamit, kishkamepchak kwakash, ut kotko kil utsuch, sa rokebali rochoch lish Dios. Kiraj Matiehak roch beneb li tenamit. Nach kerabieha in li apóstol las Bernabé ut las Pablo, que es ich li raque. Ut koeb sa anil kwanke kwilipoyenam. Japho ke brechis chebal. Es kamiu. Aut nak nekebanu hain. La o tial quincocha ni versículo 15. Junta eto erik in la esh. Kwanko arin chischebal ere li chabil esilal hain. Nakchekanabak lik areruha in limak ashtialal. Uchek ashtesi geri religio yokil Dios. Likibanun krelicho shachoch li palau uchishjunil kwankepchisa. Keretal. Las Pablo, las Bernabé, mokokeshkanab tanak lokonimankru. Lokonimakru li Dios. Las yoptesinel li cheque li Apocalipsis 4:11. Haan li tentó tajak el cajonal chish lokoninkil rujo kanakatin rarukil mahun quink mahun ishk mahun raj poyenam sashben aruchi chochain li narura naktakakwiqib chiru takajupup rajib chiru takalokonirahru shbanak niebli apóstoles niebli discípulos que shkanab shbanak ninkeshnau nakka kwili Dios tentó shlokoninkil sahun chikonal nakatau hun rebli apóstol likirataura shlokoninkil ruhuli ángel. Habanan, mauslo oninkilebru li ángeles, arunas cheliratin li Dios chihokai. Salihu Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 u 10, nakatau li esilal hain. Li kawa Juan. Hun jonal kichali ángel ut kischolop li chabil esilal chiru la Juan. Ut nakishkuli esilal hain la Juan kirajrach lo oninkil ru li ángel.
Udi ángel kisumen chihokain. Salihu Apocalipsis 19:9 nascheke chihokain. Chirichi kaan li ángel kishchekwe. Tsiba. Ushakreeb. Libok bile chikwang salishning enkil sum lahik li karner. Kishyahuikwe. Chishunilain. Haan ratin li Dios utzakaltial. Li ángel arin kishchoich olobankichiru la Juan. Li visión ain. Li Juan Carinza li capítulo 19 del hijo Apocalipsis. Abanan. Nakishrak. Shchebali esilala in li ángel. Arurah kirashbanon ki la Juan. Li versículo 10 nascheke. Tohnak kint anek rubel rock li ángel. Chishlok oninkil rucha narinza li versículo 19. Arupeh enak kit anek. Rubel rock li ángel. Honak las Cornelio kit anek rubel rock las Pedro. Abanan narin la Juan. Rubel chikrok li ángel. Reshlok oninkil ru. Uta ankis chekwe. Maab anu hain. La in a kwech mosil eb akwi eb la kwasa kwitzin li nengesh kula sa chole li cholo aum li Jesús a li Dios tento ta lo oniru chankwe. Aru kischeli ángel. Li ángel ain ha un ángel tak chiru li Dios. Li ángel ain ha un ángel chiru li Dios. Udnashna unak ka akwi li Dios tento lo oninkilru. La Juan kirahrash lo oninkiru li ángel abaran kichegre ma banu hain lo oniru li Dios. Hokan atinraro kil Juanke pasqui halanchi klishchop tesiom li Dios. Li ángel ru ske balas kuisa ahli gestie. Abanan unko ángel taru shlo oninkile bru. Shbanak li ángel inkische nak kahkwi li Dios tento takal oniru. Mosach motane chishlo oninkije lak areru. Lisantil hu nan koshsol ud nan koshkus chirish li nalepain. Nakotau shkots alchikakwe hunchik li nale. Atinak chirish shlok oninkili halam u. Shlok oninkil li tibam bil Dios. Skangelah pech. Maus honakin kaus karuna cheli ratin li Dios chirish hain. Nabal li tenamit li ke kwang sa sutam heblah Israelitas li inkajak ningeshpa li Dios. Haanep ay nakep chakchishlo oninkil li halanil Dios. Nakaba iman li Dios quemos salihu Números capítulo 21:19. Nakaba iman li Dios eblah Amon a lah Molok. Li nashkaba ilihu Primera de Reyes capítulo 11 versículo 33. Nakaba iman shkaba lah Baal. Salihu Primera de Reyes capítulo 16 versículos 31-32. ¿Qué tal? Nabalakep shkaba eblish Joseph. Ebli halan tenamit. Haban, aruki chakrabi kui literamit. Makichegre literamit nak tento akui chikshishlo oninkile ebli hanalil Dios. Karo nasche li ratini Dios. Honak nasche li mandamiento número 3. Li rosh chakra relilajeb. Salihu Éxodo capítulo 20. Ut versículo 4 nascheke. Mapech chimoko tachi. Shalam u hunak kareru li kwang takek sa chosha. Malah li kwang tak asaru chichoch. Chimuko li kwang sa haru belichoch. Ke chegre mapech. Chimuko chachib. Heb li halante na mitnik ay nakashwanong kilain. Hamon ko ni kashnaw taku. Kwah pa naklaat atin tenamit. Tak chanaw aniin lain. Chokre baan renaktes lokoni akuikuha ane. Shba nakaanghalan ni Dios ng lokoni. Haban lain ni kal Dios chan ni Dios harin. Li versículo 5 nasche ma hupu bahakwi chiruwe. Sakalan chik atin ma kwiki bahakwi chiruwe. Ma lokoni ruwe. Haani Diyos bal. Chimukota lokoni ruwe. Shpanak la ini kakwa la Dios la injun Dios a sowen nintene blishmak li na ber yukwa ber sa shbene bliral shkahol sa shbene blirishmam ut li shikin ichan li shiklin ke ilok kwe aban nakulani chiruhunelik eblin keraok kwe ut ningeshpa blin chakram. Li Dios kishk elikatak. Inka uslo oninkilep li halan li Dios. Shbana kaim mongkoreta li Dios. Inka. Chakal rakrerush kangelach pech. Chakal rakrerush kangeli poyenam li naulak chiru. Shchibankil talil. Hochi pechbil. Hochi chibambil. Hochi pakbil. Ho onakchi tzibambil. Ho halambu. Habanan li Dios harin sa li versículo 4 ut 5 sa lihu Éxodo 20 nas kele kabokbal na kain in a tento takabano. Hokan, matruk takahuntak eta li Dios rikin hunak lischibaom likwink. Matruk takahuntak eta li Dios rikin hunak skangelikuk.
Lihu Isaías capítulo 40 versículo 18 nash sumeqe lipat okain. Matruk nakting juntak etali Dios rikin hunak reem lishkangele blachpech. Lihu Isaías capítulo 40 versículo 18 nash sumeqe utnashchechi hukain. Anite juntak etakwili Dios. Malak arute te halam uchikwi. Inkanaru chani versículo 19 juntak etankil rikin li halambu nashib hunak lach tenolchich udlah pakonel narut uhink rikin oro chan ut nashib ahatq skaren plat reshkebal chishkushan ma hun 4 taka juntak etali Dios rikin angeliquk li Dios haan Dios ut li Dios inkanarah nak takabanu hain lao. Hoganak nascheli hu primera de Corintios capítulo 10 versículo 14 nakla ojo ahpabanel tentot ka shokli kuk tentot ka shokli kakwanhik chiru shlok oninkil li halanil Dios li chalchibambil. Hoganak nascheli primera Corintios 10 14 hokanutan eshkwaskwitsin raro kesh imban tsektahomak li halanil lo onink Dios chan katsektanak lo oninkil li halan Dios. Hokana shakab lihu arin 1 Corintios capítulo 10 versículo 14. Hain inkanakulak chiruri Dios. Honakdashi lihu 1 de Juan 5:21. Tekwa Juan nashnaunak. Hain huncha akilal likyuah kuichishnum sinkil sa epchaklis tiempo li iglesia. Udnashi lihu 1 de Juan 5:21. Nashakab udnashi esh inkokal. Chekolakeri chirueb likyal Oshlam il Dios. Lichal tib am bileb Dios. Chekola kerib chirueb chishunilain. Mokoreta li Dios. Hali taklinak elimanke renakla o takak sa chishunilain. Nakotaura kek uchkotzbala kwelihu Isaías capítulo 42 ut versículo 8. Naskechik ke hunikabokbal. Renak takalokoni kahkwilish kaba li Dios. Naschechi hokain. La inikakwa ha intsakal link aba inka ninke lin lokal re halanchik chimoko ninkashtesi linkwankil re li halanil Dios inka naskelish kwankil chimoko narak nakkaloni ba la in re tentod li takake li kalokal ut inka re halanchik li Dios atinaro kil kahkwili Dios angel runak takaloniro Achikreru linask amrach le kacho le kaka ushlo oninkilru. Kahkwi li tiochish banunkila ashepal le karaom chirish le Dios. Uta in tiochish tsapal chiku. Naklao don hachokrik ini Dios chishlo oninkilru. Mosach. Shbanaking anaru nakamush nakasee o nakhom nakabanu rakhlik arakhreru li nakachikbil kibarin. Lachtsahu nelik tiochik angelak. Chanru Risinkil li kakajabal renakingat kili Dios ut kilchik yalak achikreru ut ingali Dios. Habana li Dios nashpats kenak tento takalokoni kahkwihaan. Haili exilal kwang chirish li lokoning salisantilhu. Kwanchik komoli nale. Habanan nikelabok pa nakatsila krish li kareru na chelisantilhu chirish li lokoning. Hoska keretala nakwan kahkwi li Dios angel ru naktakalokoni. Nakoy benina kshatsolok, nakoy benina kshatpotsok kikin, uchat isa la babal. Barkoy ng katauman, shuluong kamukaklakoy lubal, uto katsakara ikib ihunchik litihok. Tihong ko. At kadiyos likwangkat sa lako haribal, mantiyo siya kwe nak nung kwa us, nung kwa kwatina, nung kwa tsol sa lasan tilhu. So ateng anik chalok uningkil kakwila atat kadiyos. Kuy kwang karon chikreru, linakataurah, kuy kibangkil kip chiru, Ele kamets eure nakikata sakto hulgok. Kakwilaat. Chokakwe lilokal. Chokakwe hunelik likwang kilal. Shbanak laat lah juptesinel laat lah kolonel ke. Sashkabala kwal li Jesus nko tihok. Hokang tasyak. Amen. Shkotsoka gwikin la kwami wa herberteni. Shakwabi shkasutil lichabil esilal hain. Rahlal sábado. Sa kwakib honal. Sa shapshkush li Uctesibalatin, Unión Radio 94.7 FM, ut
chakotzakahkui lichabile sila la in re halanchik ilikakomon. Chakulaniq liqetalil hunelik sa página re Facebook to ataujo Adventistas qerchi. Sahichol hichokakwe. Liyal re anakuan. Aran kichashos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochis yalbash metz eurik inebli ralalsh kaholi ishk. Dijo alchike ganak. Anebli neke papanre lischakrab di Dios. Utneke eskulasa eschol lischolo paom li Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.